ge a fihla bookelong jwa Chris Hani Barakwana ka Soweto mo ga beng a nepile go thagola lengwalo la go kgoboketša mesaeno ka nepo ya go gapeletša mmušo gore o se time mohlagase ditheong tša go fapafapana tša setšhaba. Maimane o hweditše mohlagase o timilwe. Kgorokgolo ya Pretoria e file mmušo nako ya dikgwedi tše 2 gore o fane ka leano le lengwe la kabo ya mohlagase ge o sa kgone go netefatša gore maokelo, dikliniki, dikolo le diteše tša maphodisa ga di timelwe mohlagase. O tlaleleditše ka gore kgato e tšerego ke mmušo go hlotla taelo ya kgorokgolo-tsheko e tlo feleletša e dirile gore e be lenaba la batho. Re kopa maAfrika Borwa gore ba saene petition ba kope Rre Pravin Gordhan gore a ke nne le letswalo a boele gape a tlogele go lo lwantsha kgetsi a tswele pele ka mmereko wa gage a thuse maAfrika Borwa go na le gore a go court ke petition re kopanyeo. O ipiletša go maAfrika Borwa ka moka go akaretswa mekgatlo wa baoki wa dinosa wa barutiši SATU go saena petition yeo a reng e hwetšagala website ya BOSA le go mararang ga dikgokagano a go fapafapana gareng ka tše dingwe. Badudi ba Soweto le bona ba ipiletša go mmušo go pea batho pele. We feel like the government doesn't care about its own people because you know how many children are dying. Bana ba baling in the incubators when the electricity goes off. If they are able, you know, to put electricity, their generators, why can't they do that to public school, to hospitals, you know, to clinics? Maimane o re go tloga mo o iša lengwalo leo la mesaeno parlamenteng go gapeletša mmušo go dira seo o swanetseng go se dira go ya ka molaotheo wa naga le dikgatlhegelo tša setšhaba.